Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka senjuk kiseng samlas nong warsan lingdo kalapan pau ya kajing bitar ka bajor halor kajing keno bakatanat PWD Maukerwat Division bat katanat Border Area Development Maukerwat kamshim la shim khia ban china pendep ya ka leu muri bat ya ka jingking hati hiang kat hadu bakala kata hadu kata-kata ya ka lai kawan jong ki hinyau tuli ki shnong ki bala ya kendo jing ha ka pang ka shitom kini ki hinyo tali ki snong ki kentup ya ka snong maujai ka snong new maujai ka snong nong umer ka snong mau hiang ruda ka snong nong renyang punskai bat ka snong nong tinyam Susulo ong baya gani ka jingtray la shimti de ka border area ban maramot ya ka liu muri ka balatwa house nem arajar arpo Henry Hadin bu kontraktor uladep ban pentray kani ka liu muri ka latwa biang ha ka sitrik ubna jilliu arajar arpo namar ka jingbom scam jong kerukom tray Hagabaya day bat kani na kaliang jong kinong ilam snong kili akren penbait bat block development officer ban snano yagani ka leu muri na ka scheme MGNREGS Henry Hadin kani la shimti no de ka border area development namar bakaday ka scheme ka barim Nakaliang jongka senjuk kiseng sama shlong masong area kapan pau ke jing snow diau mukra hape badai barka jing bom shimkia jongka keyboard badai pet hape badai barka jing pentray bad repair ya ka kelbat wadaya hak bangun shim senam kala tua lawan repair yang menhakani dan renta menhakani ka strik kene ke jingking kala tua biang bat kene ke jing tua jong ke jingking kala wanra biang ya ke jing ya ki nyau tuli gisnom kidai banyai den ba ya kene ka wa tiang man sing hat kidai den kam shekene den benta jong ka district la kala mo war ba ni han span te nakaliam jong ka sumjuk adin pelayo ya kene ka jinggut na ki paipa pelayo ban lepet pergalap sisai kani kacing tua juga nika kenro kulba kani kacing tua juga nika kenro badai namar pa kacing pom lebha jong kipa tepet badai snai kani ka kalpa ke dehlo penogem abawan mesin slap banikong ada kani ka kalpa tua pa ada juga pon nakaliang juga sunjuk penpau kacing snow dia bakrau ya kacing pom simkia nakalian jonggu kontraktor badai pantrai ya ka PMG SY kaba deban ya jing nyong television hakaba ka jingwan de jonggu menhagini ki panai badat lokala kula khmat ki nong shnong pon pendap ya kini ka jingking aswa panwat yu nakalian jong ka office jong PWD na po mo kwat la kula ba kini ka jingking ada badak rekat hadu kini kisni kini jingking kadang sak kongre aku bawa omsem la tresho te kini outlet department kiba kamdon shub kini jingking kini nak pentabang pensuk dia kalai kawan jong paipa te kumta nak liang joni kasunjuk ni kerpa ni dawa naka kipor bedete ban pendap lo sendang kloi kini ki outlet ki project kenang ba kanam jesu kene ke jingje wasnosi kumba jam jam sedang ka apa trek September asal ko agaba nrungut ki mesin kodo kila du e yara jong jingye
ya kum kalau mentah nama kejing bom don nak syuk ini kejing king pertama na kawan kalian cukup pilu di pentreru pada ini ke kolbat kepalawan repair lah tu abiang kemudian pak kim don nak syuk kembali setang mungkin haban ya biang lepo kini kawan terada kini artik department kim sim kia hapo kini kindiat sni kimasawan kebomut bakal bu biang kejing ma krau ya kini ngulit awan contoh nyok di snow mati wei ki snow di wan don kam sini beli nyok di snow hal badai begini ni naklian contoh sujud berkunjung naklian contoh dong snow ka dong atai di pendonju ya ki bor badai pe ki ba kim don kan dulu kucing kli ha badai begini ka banta tengi so ban ong tak basai balada kan don biang kan dulu kucing jago songsi naklian di department hamat siam kucing kli buat harga juga por ni tentu paling mahal bag om deh bani lekai ya kayak cingil kabupaten Rosyaki beri pathaba ngir milong hiki beri dengan german babi haban sim kia om deh petang nomor bangi sa cakap kendong kebamut ba sila bandai yang kat koman naklian juga sujud lada naklian juga piludi naklian juga border area diplomat kan amna wan benda dengan kam ngim empat si ha kaban sim di wepat kila wat ya kaban yo ban ya mi madan na kaban ta kan ya pan pau ya ka jong jing so ha bede kan ke yap ke yim jo ki di nyok di shna kerman baki bor padai pe kinsa sim kia ke kam ke klesi kan baki pai ba jo ke ka dong ka kenam ship sham di ka tinggal ja pasagowe habedai baki nongrep kebe kenduk singe nak jing penslam juga di ka project jingki hagaban kalian jong kontraktor ladak pan dam juga di ka kalau bu kecing dap ke bakaka iki pentor ti baron sedeng juga di ka cakarat dan kini kan ya Islam tolong men Islam bon trik bentor ti bulan sabai nomor kecing puutno jangki kebal tolong mentah kan ya lo kunjuk lada Allah berpendapat dengan kecing king kapuan dia lada kan ya lo kumne tip maluban sasiu ya kapai luksan nak mentah kini nongrab jungi ke bahasa duk nong bat ngi lenter ya kini kawa seneng ngi ya kecing yap jangki ding nama kecing tap palat level jangku di trading bedon kedua kalau long sya kecing tua kindang baju ya kini ruwah ke panggilan lain banjurip ni dah terpajur bagaimana kecing Muslim di Polisi Kawanra saya syukun kecing tunong nak bantang tangi di pajak andreng iwa di kamar yang punta german bana kena jawab keskan suatu yang berbeda dengan bantah